Letsatsi la bobedi la go tlhagisa bopaki ba petelelo, motlhokofadiwa o boleletse kgotlatshekelo gore molatofadiwa mogolwagwe le motho yo mongwe ba ntse le kopano le ene ngwaga o fetileng go leka gore a tsholole kgetsi. A re molatofadiwa o ne a rebola go mo naya R25,000 fela a di gana. Go le jalo kemedi ya ga Zondo e ne e tlhaganela go mo suga ka ntlha bopaki jo bo sa tsamaelaneng jwa dingwaga tsa molatofadiwa. Would agree that I might have responded that way because I did not know his age until yesterday. Yes, so you opted to lie under oath in front of the commission. Puso ene ya tsereganya. If the court allows this line of questioning, then the state would submit that this witness is being confronted as though she said he was 18 to 19 years. That was not her evidence. The applicant, being the accused, applied for the transcripts of the proceedings in front of the commission, which was under oath, which is of pertinent relevance because the subject matter formed exactly the same allegations which forms part of the indictment. Zondo ga ipona molato mo ditatofatsong tsotlhe. Kopo ya botšhotšhisi ya gore dipaki di seke tsa tlhagelela mo phatlhalatseng e ne ya kgapelwa thoko. Batho ba lesome-a-mabedi-thataro ba solofetswe go neelana ka bopaki. Molemo one motho wa SABC News, Pretoria.